Ovu tradicionalnu himnu Dželem Dželem. U Hrvatskoj je oko 17.000 Roma, no vjeruje se da je ta brojka puno veća. Među njima je najviša stopa nezaposlenosti, a samo 10% romske djece upiše srednju školu. Bili smo u jednom od većih romskih naselja u Hrvatskoj, Capraškoj Poljani kraj Siska. Provjerili smo u kakvim se uvjetima tamo živi. Na ulazu u Caprašku Poljanu dočekala nas je pjesma. No djeci u najvećem romskom naselju kod Siska igra nije jedina zabava. Ja više volim čitati i pisati. Jel ti teška torba? Ne. Ti volim čitati najviše. Jesi odličan učenik ili? Može. Nakon osnovne srednju školu odabere i završi samo 10% romske djece. Ovdje mnogi prkose neznanju. Rijetki odustaju. I nije više od 19. stoljeća nego je 21. Sva se djeca sad treba školovati normalno po mogućnosti. Predrasuda je manje, ali život na rubu civilizacije, pričaju, nije lak. Kako, sirotinski? A koliko imaš braća i sestara? 6. Djeca za asfalt ne znaju. Cestu su započeli, ali nikad dovršili. Obećali su kule gradova, tamo ništa. I ona kaže kad djeca dolazi pre u školu, kako će dečka nema asfalta ovdje. A ne bi dao jedan tepik novi da mi daje, nego ovdje da se mučim da perem na odlako. Ovdje živi više od 1500 Roma. Sve su trošne kućice slične, mnoge izgrađene bez dozvole i bespravno. U barakama se zimi smrzavaju, ljeti je vruće. Ovakva je fasada pravi luksuz. Svaka nova poplava donese stare probleme. Nama vozi voda u kućama. Druge nemaju, pa i ovu vodu koriste za piće. No pronaći posao gotovo, pa i kažu svi, nemoguća misija. Ako nije stranački opredjeljen, gotovo nema ni posla, nema ništa. Da je stopa nezaposlenosti jedan od najvećih romskih problema, dobro znaju njihovi predstavnici u Hrvatskoj. Moramo dati priliku mladim jer ćemo ih izgubiti. Prihvatiti mladi kadar, dati im određenu odgovornost i da se mogu deklarirati kao Romi. I hoće da rade, neće milostinju, neće da prose, neće da kradu, ali su prisiljeni na sve. Srećka je poslužila sreća. Radi na gradskom groblju, plaća nije dovoljna za 6 djece, pa je i on prisiljen prodavati željezo. Da bi zaradio 1000 kuna, 1500 tu. U Hrvatskoj živi oko 17.000 Roma, no procjenjuje se da ih ima dvostruko više. Socijalna pomoć većini je jedini izvor prihoda. Sa 400 kuna dobijem ja primanje, 10 kuna dajem poštaru, znači dobijem 390 kuna, jel tako? S mnogim se nevoljama u Capraškom naselju sami nose. Ali nisu izgubili volju za veselje. Romi su uvijek veselog srca, što se tiče zabave, muzike. Romsku su kulturu sačuvali.